Ole, chỉ bay lệ vek ule, video, hemi computer, cái ngắm một khối đàn hen video request à oma, chỉ chú cần xem đó na thil har, lúc tụ cái niệm lâu na, sẽ tan chú na har lâu khopa, amar chú sẽ lâu tan khan, har sa về truy na, PDF chung chang lệ zip file chung chang, anh à, chú video tối tế, cần xem đó na ni, ama sa chuan PDF hei tilai PDF file pali ka neya heng PDF file hi enge ni a thon lo hian hmun khata da khoma thon mai thei ang khan ti dan tur kha non zota ti dan tur ti mela ti dan chi sang kha a thei thowa hetia voi khada thon vek folder khada thon vek ang chi khan a theya chu ka soyanga chuba ka chuan a PDF shrimshrim he PDF ran pali hi PDF pakhata da khom khami dan kha ka soidon bok ani ama sa chuan zip file le PDF redirector kan mang dona zip file chu hi nia zip file chi sang a oma UnZip file chi sang a oma ke hi chuan 7z hi ka mang de umai zela a har lawa setup po har lawa chuan PDF redirector hi ka mang don boka chuan hemi te pani hi download tur hi website apo in zon chuan in muthowanga website zon kher lo pon description a hian Google Drive ka da achumi link ka chu description a ka da bogain lo download penga hei zo ki zip file na 7z zip file ani a chuan hei hi PDF redirector ani version 425 true ani le ama sa zo ka chuan hei hi a PDF zom khom kherlovin mo a PDF zom khom kherlovin a shan hian folder pakhata da a zipa thon a theya chuta chuan ti dan chu ama sabera chuan hei chu ka setup to sa a ke chuan nangni chuan in setup mai anga hei po ka setup to a setup chop ve mai anga hei chu kan pai dei photanga chuan hemi hi folder ti dan chi hnia oma pakhata chuan folder ka create anga mo a folder tu rakha tu min ka pe anga chuan hemi chunga hen hemi te pali hei hi tiang ka da lut don ani mo ain hong take tan ka hong ve ka hi kan close lock anga chuan hei hi ka copy lut jok te ang avai hian ka copy anga ta hian ka paste anga chuan ta hian hemi folder chungin lo om vek ta he folder hi ka zip don ta ni ka zip don chuan china ka soi khan 7z kha khami zip file kha ka setup to wangin khami mang khan ka zip anga chu ka right click anga Windows 11 a hian alang ngal mai lo ni compress hi oma ma se hei ti lo mang hian compress ti heti lo hian a ol sam dana chu show more option a hian kalila chuan hetila hian 7zip lo oma 7zip atang hian new folder add to new folder zip 7zip mo add to new folder zip tu zok hi man theya hei mang taila ta hian zip file ro in siam ang hei hi zip file chu lo ni ta a hei hi te ni thon to panga chuan an lo download khan ten folder hian an lo download tanga chuan tiang lo le thei extract le don ani chuan chu kha zip file da na lo ni ta a hei kan pai le lokanga chuan hei zo ka hi tian min an ron thon che a zip file ron thon che a chu hei hi lo ni ta a ilak chu le du chuan right click le anga show more option ang kal le anga 7zip atang hete kan ti le anga open theya a hon theya a extract theya extract file ti oma extract file ani hi chuan extract file sin te le hei allocation hi mo idu na taka khani la chuak the ni mo khoya mo tinana this pc a e file ade te khani la chuak the ni du chuan mo allocation extract na tur khai thlang theya chuan chu tiang ani lo chuan extract here om le theita ni mo extract here ani chuan hetilai I om na folder mo hetilai C drive o D drive om kuan D drive hemi om na folder om na zel location a hian a extract dona chu tiang deuh che chuan a bul che hian extract to new folder om le ta hi ain ang deuh ve ve ni chu kan han extract anga tikhan hei
hi a folder khan te kan honganga achunga khan lo le don ta ni oh kha zip file da com da chu lo ni le ta a chuan khatiang lo khan he zip file hi ten pali om ta hi pakhata mo zip oh sorry zip te kati pdf file pali hi pdf file pakhata ka da don ani chu chu etina na han hong tai la he pdf file ve kania pakhat a number in to theng kan hong nge oh ti khan ta hian hei one hei one ania hei two ania hei three ania hei four oh file hran ve kan ni mo file hran ve hei file pakhata ka da khom don ani chumi ka da khom don chun na china ka soita kan khan pdf redirect mang khan ka da don ani oh chu pdf redirect kha in han honganga mo in han honganga chu start menu tangin kalanga all files an kalanga windows hi windows 11 ani windows 11 na chun heten all files sa oma windows 10 ha chun hetilai sira khan aron lan mai thin kha all files sa kalanga chun heta anoi hem pdf redirect ti lo omanga pdf redirect ti hian hetla hi pro oma pro ni lovin pdf redirect ti new hemi a ring zo khi hei kan mangang oh chun hei kan honganga dialog box ron langanga hei hi lo ni ta ni chuan hetilai hi folder hei kan location ania mo tu na kan location tu na hetilai tin hong te taila text tin hong te la hi hetilai hi a file saka mo a file saka tu na chun desktop a heng ho hi desktop a omawangin desktop hi kan honga hei tiang file hi lo langani mo 1 2 3 4 hemi te pali hi ni oh ki a lempo ti khian aron sort khang lan chu hei one a chun hei hi nia ti khan la hon le theya da direct pon true hei true nia hei three nia hei four nia file hran vek hi file khata ka merge zone ani oh ka merge don chuan hei hi tiang kan select vek anga emo pakhati select nga control hi metanga ti po hena select vek the ni oh chuan hetia ka select veka chuan ka select vek hian hetilai hian add selected file atitani add selected file hi kan han tia tiang kan han e tanga hei poi thei tho ania khoi jok po hian oh a bottom le a top khani maya add selected file kan tia tiang kan han data ero vek ta ni mo tian aron lut vek hei i du chuan ila rearrange thei i rearrange thei tinana 3 jok hi achung jok omi du chuan 3 select a iti chawanga 1 3 2 4 no 4 hi achung berai om tir du chuan 4 khain select anga topi thlanganga tikhian a page akati khan kan rearrange thei bokani tuna chan ni dan tur dik takin da ila hi tik chawanga tikhian kan du khatian lo ong kim ta ni pali kha mo chuan headline hian file name om ta a file name tur hi kan pe anga chuan hetilai hi a location is safe na tur location lo ni le don ta ni mo tuna chan desktop en ka tingal beng hetilai a desktop en ron in safe ang chuan hei hi all ting kan ti chinanga kan safe anga nge encrypt engor password ko on ani hi password hi chu ka soitel thawanga chuan all ting ka safe photanga ka safe anga ta hian hei all hian hemi all a hian hetiang pali hi a om vek ani chuan tian a file mal hian i du chuan i thon thei chuan kha lo ni le ta a chuan khatiang lo khan he i thil thon tur hi mi zong mu emo mi zong en thei lo wei du chuan hi tu na mi khachu angai khanita a safe na tura hian a file name mi thak taila protect ti sinang file name tura hi chuan he tilai hian security omani security a hian encrypt pdf file he pdf file hemi protect ti ka siam tura hi password mangin ka encrypt thei ka click anga password mangin password hi digit li character pali at least angai chu password kan pe nga tikhan password ka pe a ka save ang tilai hiron omle ta hei encrypt mo ta po en thei bik lo ni chu encrypt chuan encrypt lo chu khi tikhan kan ena lang mai ta encrypt khi chu khi tikhan a en thei lo chuan hei kan close photanga chuan hemi protected sorry all hi kan en photanga all hi at ashana om ho wakhati hian pakhata
aron vek ta ni chuan pakhat zo ka protected kan ti hi chu ti hian ain protect a hon password an hriat lo chuan he pdf file in hong thei lo password nen kan tianga ti khan khati khan lo khon le thei ta ni kha request aron oma khatiang khan pdf file hi tia a hran thewa zip file thon du chuan na ching khan ka soi mai pakhat kan soi le lokanga hemite pali hi folder chunga kan han da kan zip le kherlo po khan heti top po hen du chuan zip ngal the ni tiang kan select vekanga kan right click anga somora kan kalanga zip a hian zip to desktop zip zip add to desktop zip kan tianga chuan a pali khian folder pakhata aron da khom nga langa a in zip nga langa a folder name a chuan hemi tuna kan omna desktop hi aron mang nga lang tianga folder shana khatia vasiam le lem lo khan ti hian desktop pat hian hi du le I rename lenga file ti poni rename lenga ti khan all something folder create kerlo po khan te select ringot khan ati the ngal bokani kha request ani angin video toite kan ron siam lok ani kalome